Naini musia wendini wa kilungu cha Rambalala ni kilungu kila ikukia kila wa dhanda tukwambia saa ili na miongo ina siawiyo. Nitwa Veronica Siobua na tukwete atena mutaiwito Reverend Grace Kalama. Naende makulu medito mema inge ni usio mudana no mundu wa vikena usungia makulu maku musia isia mondola withitwe uyenda kutawani mutaiwito. Naende dhawe na ikulu wenda ukulia abikena utumandini wa namba ili tatu kende mwitano na tukudhatikwa hata makulu maku na kubikena kumasungia na ingi naomba tiende ni wa mitandao ya mekumuka nile kila vandu vonde ta Veronica Siombua Willy. Haya, Reverend. Tukete musia isia nikenda tulikiondoni. Asante Siombua ndo wa mwanyosu. Niwe ndiye ndokeria musia isia wa ito esitwa ya Yesu. Niona we musio wili kivila ni utidhukise. Liwibe mwama nambiye mekalambi. Pe bishop, pe reverend wito wa kiseve. Kiseve ni wakundu wito wa kitundumo. Niwe chairman wa region Yesu ena muka wake manambiye mamba ya leunde na nini na thaithie kanisa wa IC Kitundumo muthenya ungibe muthenya ni thaithie kuo mambitite nundu wa mbango wa Rambalala na twethi wa nethinda icio manambiye mekalanthi etha leundu yunathia wambekanwa naguo tambekalanthi twithukise Siombua na Grace na nina muvea kwa ngai nundu wa suonde muthukumi wa ngai witwa Regina wangaliko cia muthetheni ona kianambe yuna andu waingi na ndi ndo sengethi cio onthe pe mutumia kwitwa Carlo Wax ni wabama sa kanisa wa Neema ila iungu wa Bishop Reverend wita wa Mwania ni wa Mikuyu. Actually that one is my mentor na mwalimu wa kwa Scott Christian University on them anambiye ni ngokethie na cia sengethi so na die mwani ukutabia cia kindu akwa ila ngiambiye ndina muweta Kendo akwa no akukethia na ula kioko nzuki ambia tha echonjo na ila group yetu tutaiye ya kitonyini ya IC ya discipleship class anake maitula director wa Blessed Girls Kitonyini au wote wanatupenda na wanakupenda Siombua mambiye mkede na ndi musia isia witu na mwithukisi atuikwendete tikalibu tuthie mwendini wa Rambalala na ngai aikikanesa wewe tute ukuweta ni masame thame manini. God bless you and bless you again. We are siatika to mundi nenda tusungie makulio tutethia sia isia ve mondo kwa sia nimeolewa kwa mwaka mmoja alafu niko na mtoto wa miezi 3 na tulikuwa tumepanga kwenda kwetu lakini saa hii anasema ataki. Nifanye nini? Nisaidieni. Ni pole kamwili tukakwa na nikulio seo nundu Mswahili aisi aulizaye simji anataka tukujua njia. Kwa hivyo asante ni kwa ajili ya swali na ana etu aka aingimene kulo yu measia ni masia yeme kala taoni mumendathi ko ene ko ilio ndiamba kuma challenge actually Siombua aume matoto aiche ekana se maili ata bise mambie kumbwa ninga imbe na manekala na nyamukithekani muno na merinya ndikoneta mela isi kwikala nizo kuri Biblia kwa sia mundu mukamwe akamusiwa actually mekalanya na mundu mukamwe na mundu mukamwe ni mundu mukawisi ko time like Esther is a good example. Yila watavyo ni Mordekai ubo wa Israeli kuminwa. Alijua wakati wa kwenda kwa mfalme. Amutabye na manya athi kwa musumbi onanda amwia ni tuthela. Amwia musumbi mume wakwa ninse ubitembo kanene na nienda guketu isanie. Wina amani. Amani ndio iseni wenda mamina. Amwe nenda woke wina amani wewe yako tewite moyo kwanza nzeo bigwe mboka juni waambia kula kana ni woko mamina na jila maimanaya na manywa Esther anena asya musumbi mume wakwa pe mundu ukwenda kutumina abisi yokie musi onwa wendo aya maleuonthe mabaya na maleuonthe aya kiakiwa na ndi esai wape mundu kutumina akulia mukawa musumbi usukumumina no asya tiongi atio amani weba amani amani bakaba telemela bakaba luka bambe yakuya musumbe maluke wita wo aisiokethia akwatile Esther akwatite Esther ba mau amukolia ona yuenda kukwata muka wa musumbe yani wenda kumuwana yubangiye kumukwata na musumbe amulisha sana isu kuni wangu nena mama nomba katwe the trio itumanye nindi ibinda yako time mume maitu na ndiasi ati ibinda ile waile to time bidukeze mwetu nesa ulokwete kwibawa
utanamba kutwawa jina mundu ume uwa ikwenda mutanasya mutane kondo jusane isumwe tuyundu tuyendesya twambo thikwitu tutanambo ikwitu nundu aume ni malilaksia ila wa utwa ni wasya ni mwekalanile mwe miaka 5 nini ya thelile jungo yake no la wenda uivo uifent uithela jukila wenda ni wakwati ubungu wa ukenga ni wakwikie box na juu yambia kumwia tuthi kwitu withi yake na thina na yutungu asi aka mutanabikia bau tafadhali aumea menda sayo mwenda ta mundu wita wa Samson dalila no manyie kimbithe ye kumwenda muno amwenda bye binya waku wala wika hata pala umasia na amwilela kondo konge aimwe mwanaku na ndia siai ona kauni babikie ube o time emanya mume wako ile wane mabinda so bya cyathe kiseo kyakwika mume waku nesa omutitie lolotia no emububa na atilota thati te kutema undu maingi mwana ku mume wakwa na kuno tuthikwitu umanye nindi nundu la wendo wambe ni wathelangile juba amu kwete koya siana ekwete yoga nithi kwenyu kana ni umisia mwana bisi nithi kwenyu kana ni moya leu nithi kwenyu kana ni ika kusani isu kwa manda onsia ya kutemu mume wako aema mandolo mwigwithasia kwa ndumewa ukithia be mundu utonyota bya mume wako akegana umanthe kana ethi watiu muse ubyo chathi kuna mwithawa mutuite ona siombu atweto semina ku otunene na ume na nkinene na ume mambithukisie tafadhali no thuku kwikala na mwitu wene atana utathiko twenda kwa ciiniki tukose wathimo jila wathi kwa muciai ula wasiye mwana waku wa mume wa muka waku witha wathi ku appreciate ashayashu na be wathimo makunenga waku na wasiana ciaku nundu nduku expect you say 8 na ndwa athi kwa mukau 8 amuthenya makeana matwawe ni mundu ome na kithimo kila wathimie kwa mukau no cyo wika mundu umebithukisie wina ciana we ni wenda mwitu waku etwa ni mundu ume na mundu ume ocu aimuia na ndwithi anda koko kuyo sanda ona tila sima kwesindo nyingi nitunga kaimba nundu mwana kukuta Shekemu anaendia kuya kwa Jakobo amwia ambone ngakeletu ndalile gasya ona ya ingibata ngakunenga indi ambone ngakandina nundu ni mikentie anane niu kwa ukuthi kwasya yo ndabasya ndalile ingasya ninge imiti ndabye imwenda ni mwikata indi akaina mbotwa achao nambotwa akeletu yuchuke tumasya imegwa appreciated kwa undwa ile kumana mweme unaojeko asanti no sio kivetu kumana musala wa mume ni asiai ni useo lakini kiyaleta kitha kileta kinakao nundu be maundu angi manenangi thambi ni wathaji wa marriage thani bisi thina ula wibo siombua mwana kwa ni kana ibindane ji etwa mutwawa isi yakwithia aetu akamena demands nyingi cia ume ukithia wenda o demand lazima nejua ni manya your payslip onangi lazima oyebwa tuthingegata nenda nyemwe ni kuye imbesa lazima wenu kaeba nyumba saa 12 sierika we wenyu mobunga saa yundisa kwithia aume meiwe lazima nyingi a lot of demands na ndaileta kumanya nundu ni lazima ailete kumanya nundu ni useo ni asia ailete kumanya nundu ni useo nundu uti muka waku na muhimu ewiba okwa ngenda ya mume wake nundu ni wendete muka aimwia niba wa musala wangilie 10 kwa we katumbanje ti musala wiba nikenda muka waku ndakese kwithwa na high demands ambiye kwenda saluni yangili monza na kweba wangilie 10 na ni mwailete kweba nyumba kwa na asia ni useo ende ti lazima pa lazima yakobe ya mwembe umwe lazima ondabye etandenda kutabia kikatwike kao kwa uni wangu asia au tabia kwa ngenda yake na kwa ndoo yake na kunundu ni mseo. Asante. Saseni niko na dem tulikuwa twasoma pamoja lakini anafanya madharau sana. Anafanyanga kazi kidogo na tulikuwa tumepanga tuoane. Jameni ni muowe ama niachane naye sababu madharau ni mingi. No lili kana mwana kwa tuine na black spots. Yes. Tuyasia ni kimetwano yena thina. Tiyandu kwa sisi etina. Mutwano waku ina thina ni nundu wake.
nundu watwaie mundu mwasoma imwe yeah na mwi age mate na nenie nasia ona kaunga ini wonenga nae muka ila watwa mundu mwasoma kilasini kimwe mwoneka mwikite uniform mwekie form 4 imwe mwathi form 1 imwe mwatha ukai imwe mutia mweka mitiani mukauga ukina wethi ani wa mwesabu kwikara kukila ila mwatwana thino suli kandini wa mutwanoni mwikala thayo ile ta wa competition na ndizo kwide it's like mundu umisasio ndya kona iputwa ona ate kwikara juma lilikana ochu ila twasoma ndwithi akietete mathina nthini wa mutwano ninenete naiti anake alamu kwibanya na muno mwanake usu wakulia ni usio ni mutwae it's better a broken engagement than a divorce wona mujibane na bena thina iya ngai unenge muka kwa ngai story ya ngai akania iki even musungu anaisie even the beautiful one ayet mwitula mwana ke ndaneza kwikata ndaneza kusiawa kuni wonkwasya eka yule msaona mitwano jina thina ni ku overlook twindu tumwe ndini wa engagement ila twinandu twibania twetelete kutwana ndwithi anukona muyu kwatiania mwane na mwitinda mwokilanite na ni mwibania nigwo mwokitie na ni mwibania nigwo mwina thina wingi bite it's better mwachane na hiyo kitu kabisa and uyambilelia ingi zero omwenga inenge muka ulomba ilite aya nikwati wabikiana utereka bibi yangu anitayarishangi before chakula cha usiku nipate appetite nikimuuliza ananiambia tushatoka huko nifanye nini sio wewe kuna jitise muka wakenda mumba nasia kaini mukulia ume akani mama ile kumba ananiambia kwanza akani mumba nasia ndo kana naume kana nionde kana mumba nasia muyele ikulo tiji musia ise wito ni mundu muka wailete kumba nya mundu ume kana ni mundu ume wailete kumba nya muka kana nionde nikila tumita romance kumba na nya sense actually wetu chauya chotuku nienda kunena nako nikuyati momba na nasia onthe na ngiasi ati mundu muka aenda ndokilau indi mundu ume okilau mundu ume pata wake wuka mitungi indi wa mundu muka wenda kabola nicho kitumi ni mundu ume muno omuyumba na nyamweli ni mundu ume muno walete prepare muno nundu we okila mituki nake mundu mukamutia wake ukito kabola ni kuletia kabola ko walete ni mundu ume actually walete kumba ni mukamuno ona biblia ni sio mbua alama tabituo wa kwendana muno ni ume mundu mukande wendo wiki witu tabitu muno ni biblia kwenda mume wake wendo wakauka automatic when your husband loves you you just find yourself you love your husband au mani mwenda na ti mundu mukawenda na au mani mwebana ona kauju akano meibanya lakini mubangoni wangai mundu ume niwe leader niwe watheana niwe wambelelana cia maundu ndio zoani ya kibetiniki mundu ume titokwenda mukanundu thinie tu atindia muthinitia yu mundu ume niwe initiate you are the initiator wa kila kindu chonde ko mundu ume wako complain is a failure mundu muka ekumbania we wiko na we amao ndo ambaye mumbania ila wombania muka waku na ni wokila ona akiwe saithi manani akwile ile mao manani ambe hiyo kukwatanga manani ambe hiyo kufeel nundu nukwewa aikwenda kwa andu mayumba na nasio lakini mundu umetiwa initiate ya maundu asante musiaisia katambo kwate utandi byani tisokira mituki ni undu eva okwigwa waile kutawani mutaiwitu muthanani wa umundi nikenda withi nduneka undula utailite na mutwano ni wethi wa wibandu ba kutania kwa kila mundu Musaise ndino akilungu cha dhambalala anatende na usungia mukule leo ndeno tumadhino namba 3 kenda 5 ni thina wiba ukwigwa wi musini kwaku windini wa ndu yaku windini wasiana ni syaku ni kwitho watu nene maundu makonete musi na muno maundu mandu na mitwano na inde umwe aitie mume wangu anatakanga kulala na mimi nikiwa na ball shida ni nini
hakuna shida. Kwani na kumama ati lakini tuelete mabinda maingi kuitaba tikisi cha mume kwe mokoma na kwanza ni wewe ile tokoma na kumuno nundu ni tunane ni obana nongo nena ingi ila mume waku wakoma na kuwe mwito mweta kindu kita wa bond between manola withine dina neni obo wa muka wa manoa aitabwa undu weikala by the way kana ka determine ya kalake usiawa undu wekalile jila wa imwito ko ujila mume waku wakoma naku na mwenda na muno na mwa kwati ya ni ya wendoni kana kukasiawa kendete nyinya na kendete ithe ombe wisi likasi ya mundu ume ilika kwa mundu muka bado nonseo sio maundu iko na ndini wa mundu muka na mundu muka not unless ethiwe na mathinangi masibitali nundu hospitali noenda ukewa ndukakome na mume waku ukaandikiwa kindu kita wa bed rest ukewa wike walito koma na mume waku mpaka muthenyo wa mwiso wakuthi kusia ikita dependie na style nundu ibujende na kuneneba kukomwa naku walito koma ni mume waku wiswani ya meikenda siombua mutumio bewo kwa sebasa ukethia ndakita thipa kana kutwaya kabeti kangi nundu mundu ume sex kwa mundu ume ni need and men can't do without sex listen me carefully women mundu ume ndekala atena sex kwa uni wanasia walitokoma na mume wako even mpaka muthenya wa mwiso ula usia na nasia ye depend na indi style nundu ebutie nene indi mwekie either dong style sideways kana oundu mukwika bora muyani bata na mume waku we musatisfy nake mundu mukai satisfy wako it is very healthy not unless switali ni wabatwa. Haya, asante mwati ndati kitu tindie nesa nyenda mundu ume wa miaka miongo ina kwambata nundu onakwa ni ovau mundu ina kikio changa hii nena siana itatu grown up akwatikana no mumu nenge namba yakwa sawa mundu lo kumanda kibeti kina miaka miongo ina na kwambata na ina miaka miongo ina na kwambata na nukwenda siana itatu nima na obikie kuonda byandeni wa inbox yakwa ndeni wa page yakwa ya Veronica Siombua Willy naomba tieba unaende windumia namba yakwa ba ubu ningukwatanya na usu kwenda kibeti ukwenda mundu ume mundu muka ambina ukwata periods ailo mina medana yana hata nikenda ko manake tikila tunaeleise ubo wa solution mundu muka amina period ya mundu muka no mithenya 3 mithenya ne dry muthenya wa katano not unless kwila hormonal imbalance kana illness ti wow kana kwithiwe change of climate this change of climate iki affect ya niki affect ya kono ngwasia muthenya wa katano wa thandatu wa monza azitie window days ona no itabe window days ko ni ngwasia oila wa there wesa kwithia ndwina kiko nundu letwasia periods nikindu kitha chakwa ndini wa mundu muka ni tumbi thaji ibo yetelete fertilization na jila yakosa ikitaukwa na yakwa ejitika nicho kutumu nyungana imuno na isu ni nthuku au mengine mende toko manamu kamena periods na actually tunikiko ona nikitonya ku affect mbio nundu nzakame pisila weka sex na mukau yithaji change of fluids ko this change of fluids ili kandini waku na nitonyo ku affect na mbio ko kikiko kikwitika ekana na chukyambe kwitika kiko na after mithenya ina muthenya wa katano ethaambi ya kunya wa thandatu mathauma ukwenesa and not unless mwithe mutekwenda kusia kana ketho utumia nzia ya kupanga usia kila utumia ila nzia tusitasi ya contraceptives ila si ya kutumia ndawa kuyala matulenda alama tulenda juba uaye etha nimeukoma matumie either condom kana mama ndonzi yengi etha maikwenda kuitaba. Asante kutoana na mundu muka wa mbabe thina aye muka misi nutwanya misi thina ula withawi Siombua yi wisaiwa mundu ume asiane amandhiwa muka museo no imukula we ni museo wewe museo nundu mundu akwata na mundu wa mutuo wake najui akamamba kuyo ume wa mamu thembo usu na kwani kutoana kwa kwenondo kwani tio mundu muka na by the way let me tell you Siombua mwana akwa na musia isia akamamba ati athuku amwe mathuku me yabu ni thina
ninonete kama mamba matwaitwe na kwanza I make a good wife kwanza itangiwa pe mundu mukongi friend wakwa athukumamba na ethi akwata niye na mume mba endi umuthi ni pastor makoma ni yomba mundu meko kabua akanyweso mwe mundu mukono nawe musio na mwenda na matwana na mesotwana na arusi na umuthi makwati ya kanisa kukwitha wi wamba kuyumanisha wi mundu pathi mathukumia amwe thina mundu nu labda ni wakengwa ni mwanake aibika form 3 form 2 ni wasia no yunde mbuyane ni wamantha mawia kukonthe pekana ke musikenda leu na ndwithia mwanyola wibo ni wa kilabu ndethia optwa kuthukumo kilabu ko ni asia etreke iko na kama ambao kethia tumasia itu kethia tumona mene nai ile spirit ya holier than thou ninye museo pepa wa mubalisi na mumia wachao wakoti nye ninye museo kuya ona kuya kama amba matemikola me ebu weyane kwanza pia kama tathukumamba indi ni mikola ela methuku koni ongwasia pa hiyo thuku wona mundu mukawambana ni wamwenda kumutwa indi muyu ni dio counseling mutawe kano mu change kano mutapye wenda umanyani cha uthukumamba na mwithimwa na sio mbua ona kama mba maana yake wao kimu na mbela nene nundo silikali jito ni ya improvise iye care yaka mamba onala make sex workers actually pe clinics sio maenda na matona wa masingano before 72 hours ukethi ona wega no ukimwi ndwekata ndo kwata ko ila wona mundu wa mukawamba akakona ukimwi ekakuona okola nundu sindu icio siyebo ko no tonya umutwa. Asante ni kwa tiwa bikiana uteleka. Hai Mutongo TV, hai mume wakwa alikie ulevine na oka musisa akenda na maundu magitandani ni monzie pyo nyenika atakana ni mutie aye nduka mutie kwanga ikuyundu utatonyeka nambo yadi yaliula maundu au mea ingi nenesi yokweka research nethia amwe mainywe ya kwenda kwamba kusisya mume waku atwikie muthengi muno niki nundu amwe matwika athengi muno nundu akindukita wa stress and depression kana ukethia muka ni wo munengete thina wiba usu na ili kamba anyusa ni kenda akethiwa ena yo ndekulwa makulwa amwe pe responsibilities ukwepa kana bethi no kwepa ko umundu mukao wangulie kule juna ungi wine kule kwase muome ni munyumu no kwa sisi ya muome waku ambiye kunywa niki nutonyeza nugwe ketumi nundo mengi manyusi ya stress and depression aya na yo wi ni walelile nundu nutonya ithiwa anyusa nebuje ichao ibuje ikendo nundu na yo sex itonyeka ebuje tekendo sex yuma akilini lakini lazima withiwe na binya nundu ikilia yemwe nitakuthimaili mainge actually mundu ume alusia many calories in sex that's why tunena na katoimea mundu ume nasubiwe kata ibu yake yikata isubiwe nikenda akone wianesa kwa sisi ya mume waku ni wisa na nyusa niki na kila kingi mboya nitonya no tukwatia ni umboyani kuweka tijo solution nundu wiweka uthipa ni mwatwanie ni mwasiaye mwina family yenyu ni wa invest ye ni bisi aka kuthi na kutia mwemi uticho itha usongio ni ambo sija kanono benduka peke no mundu akamba manena amasia nikabaye imoye la wisi kutemula ikoteketa okwadwa wiase uhuma ba udyuka mande mundu umeongi ukathi umumanthe ukamukombea no la wambe withie nikabausu na sio mbwa ndikuya mume wa mundu kono la wambe ula mweba ni sie mwe wikani malaki acio mundu ume waku wa uwika waku are youthful wife niwe mundu ume waku na niwe mume waku ko nutonya kwaliuka muboye manyaniki sisi ebu yake na mwende na twika mundu mukola wa ndimo ula mume wake amwe akani mambikite nesa indi wo winambemo subi ya mume waku ninonia kama subi ya mume me athengi na mesa kwaliuka onange matweka tawani musaitire kwa teno ende na uteleka weungo kwa sasa niko na boyfriend na yuko so serious na mimi but mimi nampenda na niko serious na yeye nitadu nini? My dear friend na my daughter, please kana no tumanu nekinda
marriage itwana out of love. Usijisukumia kwa mtu akupe. Na kufukuzaye akwambii toka. Na kufukuzaye akwambii. Yue itwa ingi sio mbwa ni mathini mwana akwa. Mundu endiye mundu ume mbaka mwikia miteko mbaka ya munenga ebindani yake ya fertility. Aitaba ayenda aitabe mundu ume. Ayasi no mwendete. Nikenda mwiaye ndendo mulusi indi mitwa abikama utwa none athia muthenya no tuko mwitu mbethukesie onetha mundu ume wi mwendo kethia ndukoma ukatambata wungu tola balua twandikia watu yebagwa tene tuyendeka toni kwenda gatambata wungu kana ndikoma onetha wi mwenda ata mundu ume ate ukwenda nduketi kele na nde ukwenda ate ukwenda ndukezi ngesie nundu ni naneni na ningone na ingi wendo ni wa mundu ume mundu muka akita aenda muume actually ngwisi mundu ume ningelekano ya ngai ngai ni wo watu endie tuina bitu kiista ibinda yingi na atuma mwana wake umwe nikenda kwengela nioni na yindi twenda ngai twalilikana wendo wake actually twenda ngai mbe mundu mukandenda mundu ume mbe mundu ume ni wo mwenda na nundu wa umwenda ajithia mundu umombe ndiu wendo wili kanthine wake wendo wa mundu mukandu ithina kwa wetha nwenda mundu ume usuti wendo ita wa last please tukatwa weni mundu ume ute ukwenda akauthenia akaukua naye asante akakutwanithia na ungi mimi niko na boy wangu tunapendana sana lakini babake huwa aniongeleshi. Ni nini inaweza kuwa shida na nafaa nifanye nini Reverend? Ithe agenda unena se mwitu chambe nendo kwethe wa mwana ketigo kutwa uloku kwenda ni mwana wao ni mwana wake na kila kingi musiai wa mwanake tuwe wailete ithe wa wimu manda mwanake ni wailete kuelesia ithe akamwia mwitu ni mwikitata ni mwendete na mwelesia mwana mwendete indi ithe convince wa ni mwanake etikile chao mwitu kila kingi mtu mionu tonyetha ona mwitu etabia nthuku ndisi asiai pala mona mailiendi mundu muika ona kalisa kibila na situnde kata mwanake wesona mwetu ukumenwa ni nyaku nethe yaku think it twice wesa iwe nyaku ikuya mwitu kana mwanake muyiwa nethe yaku mwitu pekindu asime kitata mene mutekona kuni wongo asiai kwa suania ingi ubo wa mutwano wenyu nundu nutonyesa ithe wote mutano mse lakini be wangi mamena andu mana nini simebo sio mbwa mwana kwa mebo na suma mana uboya na muyikala na muima convince ne tina no mesao mwitikala Reverend ye autimino na balanda tikesi ya thelai niki misi mingi ndino kamba witu wethi asima ikwetikala mwetu makeso mwetikala after ya nyake 10 atela kalanga ni kana kwithembeo altars sia kwithwa akamwa na majitikileka mabindala mangi bwe mukanda itikilwa kana nyinya wenyu nda itikilwa na kende solea mukamwana na kilio ndisa kwithia beila concurrently altars kindu kwe repeat lakini yenene se mundu musio ona kamenwa eza kwendwa asante haya ndotoye musese mundu ndo kwati hata basi musese waitu nitukwendete muno yu ni Reverend Grace Kalama naindi nintonya kukwatikana kwa simu yakwa 0717292812 nambela ingini 0739990304 indije ni mobile nitonyo mbitabali popote either wina thina siana sina thina wina mutwano wenda kutwawa kana kutwana na nuenda counseling nuenda chathi cha kutuse ubisie please call me and I'll be very much available inoneka 24/7 musaisia waitonga inda kwathime kiyo kiseo na ndio ni muthaithenesa kubikatwa kwa manaingi wathanda tonga ina kwathime na ikwekanisa tukwendete kilomio asante musese ni mubyano ndakutamanya nito ndeni wa kilungu cha thambala la muthanani wa mundi na boni bo twamini ya kilungu kito tukomane onende wa kilungu cha twalimwe kwambia saa ile na miongo ile sia kiokoni kiwanesa amen.